twararuhijwe twiganyira twihebye none Yesu Yesu none Yesu Yesu abantu ongeye umuruho kumuba abantu Ukiza ukozaba amasi Yesu Yesu ukozaba tuzamura ibiganza by'Imana icyubahiro. Haleluya. Muze mufashe indi masigaye mouse niturabana dutanga umwanya. Yambaye mambata. Yes. 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 Donita amini waweza tu maneno la uzima libadilishe yote, hata usiyafanye yote, bado nitaamini. Hata usiyafanye ayo yote, bado nitaamini. Turimane hata we hata usiya bado abishoboye mu vyasi turimbe gutyo. Hata usiyafanye ayo yote, bado waweza tu maneno la uzima libadilishe yote. Waweza tu maneno waweza tu maneno la uzima libadilishe yote. Hata usiyafanye hata usiyafanye ayo yote, bado
Turesubiramo. Bwana sifiwe. Indirimbo ushize nari ngwaye ndi kuribwa cyane ikaza kavuga nicura gutya uzahagarara karirimba nkavuga ngo hata usiniponye bado nitamini. Yego. Bwana sifiwe. Haleluya. Tuzamure ibiganza tw'Imana icubahiro. Haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Tuzamure kandi. Si mara ya kwanza kunitoa katika magumu. Aiweni na ushuhuda zaidi ya moja. We ni mwaminifu. Ni nani na historia maalumu. We ni chemchemu na uzima. Si mara ya kwanza kunitoa katika magumu. Ni nani na ushuhuda zaidi ya moja. Intervention imuze. Imuze. Aba intervention batuguye igitarane batambuke umukungu umwe twegeze umva ubutumwa gahunda ko turayireba kandi ibintu byose birakogwa neza. Aba intervention bose ibatambuka aho bicaye. Aba intervention mwihute cyane aho muri mwese. Yes. 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 Ayimana yukuri komeza kunyobora uratishe muzira yo gukorisha. Ayimana yukuri komeza kunyobora uratishe muzira yo gukorisha. Mwami mubaota biteye ubwoba n'amaga. Ndetse byabasha kugeza no mu rupfu. Ibyiza mbona n'ibi kwizera umwami no guhora ngendera mu nzira ye. Ibyiza mbona n'ibi we kwizera umwami no guhora ngendera mu nzira ye. Nawe yemeye ndetse no kunyobora neza. Apesha no yafuba umahoro. Ibyiza mbona ni kwizera umwami no guhora ngendera mu nzira ye. Nawe yemeye
murakoze cyane, murakoze cyane, murakoze cyane. Abantu mwike hasi, tuzamure mikrofone. Murakoze cyane, murakoze cyane. Duheze icyubahiro. Atukuze. Duheze icyubahiro. Haleluya. Nari nanze gusingiza bishop amateraniro atarafatika. Gut. Mwike hasi. Amashyi menshi twaka ijambo ry'Imana. Amashyi menshi cyane. Kongere tugire gutya. Yesu ashimwe cyane. Dusome ijambo tugiye kuganira umwanya muto kubera ibikorwa byinshi biri kuri uyu mugoroba. Dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Ni ibice 34. Nico gice gihekera ico gitabo no ku murongo wa 10. Turasoma tugeze ku murongo wa 12. Igitabo cyo gutegeka kwa kabiri ibice 34 umurongo wa 10. Iryo jambo riravuga ngo mu Bisiraheli ntihabonetse ukundi umuhanuzi uhwanye na Mose. Uwiteka yamenyaga barebana nta wagereranywa nawe. Kubw'ibimenyetso n'ibitangaza byose Uwiteka yatumye gukorera mu gihugu ca Egiputa ngo abigirire Farawo n'abagaragu be bose n'igihugu cye cyose. No kubwo iby'amaboko menshi byose biteye ubwoba byose Mose yakoreye mu maso y'Abisiraheli bose. Amen. Dushimiye Imana muri uyu mugoroba wa none kuko tubaye imbere y'amaso y'Imana. Dushimiye kuko twese Imana yaturinze muri iyi ndwi itambutse. Burya indwi abantu bazabagera henshi bagakora byinshi bakabona byinshi bagahura na byinshi, ariko kubona Imana yaraturinze ikabitugejeje muri uno mugoroba tubishimiye Imana cyane. Ibyo Imana yadukijije, Imana iziturinda ibyo tubona ikaturinda ibyo tutabona, iziturinda ibyo tuzi ikaturinda n'ibyo tutazi. Munyemerera Imana yatuhaye ubwo burinzi bukomeye, tuyikomera amashyi twese mu izina rya Yesu. Turashimira itorero rya Karimeri ryatekereje kuko dukwiye kubana muri uyu murimo, tukaba tunabashimiye kuwutegura. Yabivuze kuko umwaka ushize batabonye uburyo bwo kubitegura, kandi sinibaza kuko zoba ari buri gihe, ariko ubu ngubu Imana yabashishije bakaba bateguye uyu munsi wo kwibuka umukozi w'Imana Ndagiro. Turabashimiye cyane. Imana yabashoboje
kubitegura n'aba bantu bose bitavye kuza kubyibuka. Imana ibahereza umugisha. Hari abantu bazabibaza ngo ese kwibuka umuntu ngo nibyo. Igisubizo nibyo. Igisubizo nibyo. Kuko mu ijambo ry'Imana yamaze kubivuga mu gitabo c'imigani, uriya Salomo yaravuze ngo kwibuka umukiranutsi. Yavuze umukiranutsi. N'abatari abakiranutsi baza babibuka bakagira ibyo babibukiraho. Kwibuka umuntu bivana n'ico umwibukira. Nimuvuge ngo amen. Noneho ngo bizana umugisha. Hari ahandi mu gitabo c'Abaheburayo nimba nibutse haravuga ngo mwibuke ababayoboraga kera. Si mu Baheburayo riri ryo jambo. Mwibuke ingeso zabo. Mwibuke n'urugendo rwabo. Kwibuka ingeso nziza z'umuntu cyane cyane wakuyoboraga nka pasiteri. Uwo dushobora guhamya kuva mu bwana bwiwe yakuze tumubona ngo aruhahabwa inshingano mu nzu y'Imana, no mu nzu y'Imana turakorana bukeye ejo bundi aradusigara agenda. Kumwibuka tuba duhaye twibuka bya bindi yakoze. Hirya y'ejo ningenda cange wowe ukagenda bazibuka imirimo yacu. Imana ihabwa icyubahiro. Ese burya umuntu adafite ico bamwibukiraho nk'ingeso nziza bamwibukiraho mwikanisa bo kubite ngo bakamwibuka. Oyaye. Hari abandi bazabibuka bitewe n'imirimo bakoze bakamwibukira iyo mirimo. Ariko iyo dukubise ingoma hano tukibuka umuntu kuko yari umukristo buryo duhato twibuka imirimo ye n'ingeso ze. Yagiye uriya mukozi w'Imana twari duherutse kujana Karimeri bari badutumiye imusasa, turajana dupanga hamwe tuguma kuganira ibintu byinshi bya kera iyo twabaga kuko twarabanaga ku Gatumba hafi na hafi, dukora imirimo twibukanya amasezerano y'Imana. Urumva haba naho nokoresha igitaramo nkababwira ibyo twaganiriye ubwo ngubwo kuri uwo munsi twari dufite, biba bikwiriye kuko biba bifite ico bibwira abantu bamwe ahangaha. Imana ishimwe. Mwakoze rero cyane kuza. Hari ijambo Imana yanshize ku mutima ngiye kuganira umwanya muto bikurikiranye n'imirimo mwumvisha igiye gukorerwa ahangaha. Ikindi tuzatwibuka ntubona uko nguko twateraniye ahangaha baba bose abakuru n'abatoya. Uko nguko turacari ko tuvuga ushuda yandagiro. Turacari ko tuvuga ubuhamya bwiwe. Ntituzona bureka. Mu busanzwe mu muryango umuntu yo yitabaga Imana ngana kuri yandagiro yangana kenshi bagaza bamudeha. Haba no kuvuga izina ryiwe ntibarivuga kubera kuko yagiye bakimukeneye. Ariko Yesu Kristo aho yaziye ibintu byahindutse ukundi. Imana ihabwa icyubahiro. Imirimo y'umukiranutsi izisigara ivuga ngo naho yapfuye. Amen. Natekereje ibintu bibiri nabivuze kuwa gatanu nejo kuwa gatandatu reka mbirangizanye. Niri jambo niryo nasomye kuwa gatanu wanashaka. Bavandimwe duharanire kuba abakristo ariko bazosiga ubuhamya bwiza. Duharanire kuba abaririmbyi bazasiga ubuhamya bwiza. Duharanire kuba abakozi b'Imana bazosiga ubuhamya bwiza. Ni igitangaza gikomeye. Hariyo umwigisha werutse kwigisha aravuga ngo muri iki gihe cy'imperuka ngo hari abakristo benshi, hari abakozi benshi bakora imirimo y'Imana bavuga bagakora ngo ariko batazosiga ubuhamya. Ariko mbifurije kugira ngo Imana isubire guhereza ubuhamya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hari ubuhamya bw'uburyo butatu, reka mbuvuge nzorangiza. Mbabazi araza kwitegura na Moses kuko nababonye kuri afishe ngo duhudumiye umukutano. Sibyo?
amaze badufashe buri muntu wese umurimo wiwe. Hariho ubuhamya bw'uburyo butatu. Hari ubuhamya no haguruka hano mu ngando y'abantu, iyo ndi umuntu w'ukuri nkabashingira ubuhamya, nkababwira ubuhamya Imana yankoreye cyangwa nkavuga ibyo Imana yankoresheje. Nababwiye ikintu kimwe, narababwiye ngo hari abantu bari mu gutumira abakameramene nk'aba ngaba, bakaza gategura ahantu ariko yamara akavuga ibitari byo. Usabye wazureba harya munsi muri commentaire bakaza bama bandika ngo iryo jambo tuvuze bati twarabanaga, ariko kandi ni igitangaza gikomeye. Ariko batumiye abakamera. Iyo umuntu avuze ubuhamya bw'ibyo Imana yamukoreye cyangwa yamukoresheje akabivuga mu kuri, ubwo ni ubuhamya bwiza. Kuko mu ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyashuriwe Yohana biravuga ngo abakristo ngo banesheje Satani ngo kubera ubuhamya bwabo ngo n'amaraso y'umwana w'intama. Nimuvuge ngo amen. Hakaba ubuhamya bwa kabiri. Hari ubuhamya umuntu azahamwa n'abandi, tubasabe kuko baguhamya, ariko ingeso zawe n'urugendo rwawe n'ibyo ukora n'ibyo ugenderamo bigatuma baguhamya. Nimuvuge ngo amen. None mureke babaza, bwa buhamya bwa mbere nihamije n'ubu buhamya nahamijwe n'abandi, ubu ufite insibo n'amanota menshi n'ubu n'ubw'abandi. Narababwiye baza baca umugani ngo ngugiye wenyine azavuga uko ashaka, ariko iyo bari kumwe n'ubundi niho ayivuga mpuruya azavuga ati aho ngaho hitonde, ahubwo cye twahuriye na nakahanya aho twahuriye ahangaha. No amaze ukazugenda akazagenda ashira amadodani imbere yawe ukitonda mu mvugo. Iyo umuntu ahamijwe n'uwundi, nimuvuge ngo amen. Nukuba ngo bwa buhamya abantu babuhereza amanota menshi kuruta bwa bundi nihamije. Hakaba ubuhamya bwa gatatu, n'ubuhamya umuntu ahamwa n'Imana. Imana izi byose, Imana iri hose, Imana izirarana nawe kiriranwa nawe, Imana ikuzi mu nguni wirirwamo niyuraramo. Nimuvuge ngo amen. Imana igutata uri maso cyangwa usinziriye. Imana ikuzi ikamenya n'ibikuri mu mutima, ikakumenya n'ibyo utiyiziho. Noneho ya Mana ikabicamo kubera ubumana bwayo n'ibyo ikuziho byose ikaguhana. Ngiye kubaza ikibazo, bwa buhamya bwa mbere n'ubwa kabiri n'ubu bwa gatatu ubu ufite amanota n'ubu n'ubwanyuma ko furuje, kuko nawe wo kwihamya ubuhamya bwiza bw'ibyo Imana yagukoreye n'ibyo yagukoresheje. Ariko cyane ndakwifuriza kugira ngo mu mirimo uzokora, mu rugendo uzogenda, aho uzoba haba naho uzopfa, Imana izoguhamya. Ikindi aho bitera y'ubwoba rero, aho bitera y'ubwoba tuza dutinda ku buhamya umuntu yompamye, ariko ubwo buhamya nubutindaho uzokurusha. Hari ab'Imana yahamije ariko abantu batabahereza amahirwe. Hari kandi ab'Imana idahamya abantu bakabahereza iki? Amahirwe. Kera higeze kwitaba Imana ni umusaza, ni mwene wabo wa Bishop Rushika. Yaratuye ahantu hitwa ngo ni Kugira. Amaze umupasiteri wacu witwa Yohana baramuhamya, kandi natwe twaramuhamije, twataramanye ibitaramo nawe sira. Nukuri kw'Imana. Yohana arahaguruka aravuga ati yeme, ati nimureke dushimire Imana kandi tuyihimbaze, ati kandi tunezere, ati ntimuruzi uyu mugabo wagiye, ati kutwohaguruka tukamuhamya tukaza twisimbiza tukikubita hasi, ariko Imana itamuhamije. Ati ntiyovuga ngo ikicuya cyaturenze cyo kumuhamya ngo reka igishingireho. Ati kandi iyi ntumbi haba nubwo twoyisiga ingwa tukayigira ryangombe tukayisenga, ariko Imana yamuhamije ntiyobuzwa nuko twamuhinduye rubanda rubi. Ubuhamya Imana ihamya, nimuvuge ngo amen, nibwo buhamya bwiza. Kwifurije ubuhamya Imana izoguhamya. Imana ihabwa icubahiro. Umuntu yo guhamya niyenda kubera amarangamutima yo kugukunda nuko akwiyumvamo, ariko Imana ntigira amarangamutima. Imana ikoresha ukuri n'ubutabera
ubwera bwuzuye gukiranuka n'ijambo ry'Imana. Umva, ngiye kuvuga abantu batatu mwitegure. Hari akaririmbo ntera maze muza mwama munakira munakompanya n'ijwi ryanje sishasha rimaze kubamwo amashamye n'ibindi bintu. Nimuvuge ngo amen. Reka mvuge Mose. Yes. Reka mvuge Mose. Kandi minuta twavuganye n'abacu nishira mvuze Mose ntango ari ingorane. Ndarinda kubavuga bose, nanone gari mvuga batatu sinzoba mbavuze bose. Ntishake mvuga umwe. Mose Imana yamuhamisha ubuhamya nkunda kubwa amahirwe abantu ntibagaza bamuha amahirwe ntiyarazi kuvuga, yari ikimene. Ariko Imana yo karamba aho ngaho hari abantu bazi kuvuga intyoza. Tunashakire kure mwene nyina witwa Aroni ngo yari intyoza yagaza avuga abagabo bagakura amasapu ku mutwe. Ariko Imana nguje guhamagara ihamagara cakimene. Amose arayibwira atari ko kiwoba wihenze. Ati nkurikije uko abantu iyo mpaye mvuga uko abantu bazabanseka nuko bazabakubita n'ikokoro. Ati ndeka sinobasha ukubankuye umutima narahahamutse. Sizi kuvuga. Ati kandi ntibazabanasekera gusa. Ndabizi naje kuko ntabizi. Yagaza avuga ngo ijambo risubiyemo nk'ishuri 10 abantu ngo baroha bakavuga batese uyu nguyu gituma atazacecekana no. Ariko Imana izitoranye yari ikimeme pipi. Bene wa muntu uvuga yaroha gahumiriza ibintu ijambo rikanga gusohoka. Muvuge ngo amen. Ariko Imana irangira mutora. Tuyikomera amashimana data we. Haleluya. Imana iravuga ngo Mose we wiguma kumbwira uko umeze nije ukuzi nije wakureba. Uzugenda ubwire mwene nyoko bazi kukumva. Uwo mwene nyoko abone kubwira abantu. Ariko ni wewe nahisemo, ururimi rwawe nirwo nakeneye. Sinakeneye abazi kuvuga. Nza nkubwira ugenda ubwira abazi kuvuga babwira abantu data abazi kuvuga uko bagira. Ariko ni wewe nkeneye. Ayo maboko yawe ni wewe nkeneye. Nuzoza uzamura amaboko Abisiraheli bazoza banesha. Nuyamanura banesha. Nta wundi uzozamura amaboko nigomze na yawe. Ikiwa Musa alipo inua mikono Israeli walishinda. Ikiwa alishusha mikono Israeli walishindwa. Aroni pamoja na Uli wakashika mikono ya Musa. Noneho ngo baruhe baravuga bati ubw'Imana yigomza amaboko y'iki kimeme nimugende muyashige noneho gato yarazabishoze ngo ariko nuko kumufasha twanesha baragenda bayashiga bakanesha. Noneho Mose akabareba aho bari nuko uzi kuvuga we Aroni nawe ati nimuyashye mberemisha. Imana nzoza yigomba umuntu nutamushika nawe uzoneshanwa nawe. Hari umugabo wavuze, hari umufilosofe wavuze ariko mu by'Imana yaravuze ngo nutemera inimero Imana yahaye umuntu ngo uzoba wafunze ikoti nabi. Ariko uko murabona uko byabaye ndiko ndabona kuko kera abantu babaye deranje. Umva nutemera inimero Imana yashizemo umuntu uzoba deranje. Keretse uzemeye nimuvuge ngo amina. Kemera aho yamushize nawe niho uzobera, nawe niho uzoshobora, nawe niho uzomererwa neza. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Abisirayeli bigeze gufata Joseph baramugurisha kwa Potifari. Ariko Imana ngo iravuga ngo nturuzi kiriya kirari Yosefu ahaya acamwo nejo bundi Mana kitarakama
nikiriya muzoca kandi muzocishishamo nta wabatetse nta wabanyaze nta wagize hari yaciye niho muzoca kandi nimumara gushika muzotabarwa nawe kuko ari navuze ngo ni uzo mutabazi wayo zarabaye ntizabaye Amose reka mvuga icatumye Imana imuhamya ndekere ku ya Mose wenyine sinkifuza abandi tuzobavuga ubundi ni Mose watahiwe reka nkubwire icatumye Imana ihamya Mose timuruzi kutwa dusenga twese Yesu yaravuze aravuga ngo kubera iki muzamwiganyira ngo kubera ivyo murya n'ivyo munywa ngo se so mwijuru ntabazi kuko mubikeneye ngo rega n'abapagani nabo nivyo ngivyo nyine bazabasaba nyabona ubwo twizeye Imana mureke tureke gusangira itaje n'abapagani ube kuwigeza harugo umva ibintu Mose yasabye Imana ibaza kugira Mose ngo nibo uzojana ubwoko bwa Israeli mu gihugu ca Egiputa Mose yaravuze atoye singenda hari n'umuntu uzugira ibahati Imana yamubwira ngo kora iki ngiki akaza yama yemera akavuga ati simbubonewe agasaba bisha Mose aravuga ati washatse ngo abarije ujana ubwoko bwa Israeli mu gihugu ca Egiputa ndati niko ushaka ati singenda abigisha ba Bibiliya bazavuga ngo nubona ico Imana igukeneyeho abari cuzo yifatiraho kuko kera yakwigonze ntiyogutangwire bundi tizi bikora ivyo ngiye kurubacu umugane baravuga ngo inkongoro y'umwana ntizi tihozundi none si Imana yampaye irakinyaga ngo igihereza ubundi ibuzi vyimuhase we nibeka bagira Imana ihabwa icubahiro Mose atoye singenda Imana atase n'ikintu tubutagenda Mose atufa kugiye niba ushaka kuko tujana sintera n'intambwe nimwe tutari kumwe nawe Imana ati sawa none Imana abari yisigara imubembereza kuko kare yagize gute yamutoranyije tuzojana humura tuzojana Mose ati aba nubwo uvuze gutyo singenda Imana ati niki kandi Mose gwaje kwibwira tegera nimba yarasabye ibyo kurya none Bibiliya yanjeje abo ntimeze nkukukiza abandi kandi yarashoreye ngo miliyoni 6 z'abantu mu butayi nta kintu cari kirimo atesa none iki gituma utagenda ngo aramubwira ngo ndashaka kubona ubwiza bwawe burabagirana Imana iramubwira ngo nicuvuze icyo ndagikora fa kwemera ugende urabona ubwiza bwanje burabagirana Mose ati singenda Imana atase niki kandi niki ntagukorera ati ndashaka ngo ndebe mu maso hawe harabagirana Imana biramubwira ati ico ngico ntico ati uri kurisabira urupfu kurashaka kwiyaho haba n'abamarayika ntibaza bandeba mu maso hari umugabo umwe batwigishije ijambo ryitwa ngo ni ijambo ry'abamarayika ukuntu baza bakora riravuga ngo baba marayika bari mu gitabo ca Ezekiel ngo baza batwikira amababa Imana ngo baba bahaye batwikira umuco wayo kugira ngo utashwara mu ijuru cange mu isi ngo tubonye twese twopfira rimwe ngo ituye mu muco utegerwa niko byanditse mu gitabo ca Yakobo nyuma yaho Mose aravuga ngo singenda rero reka nkubwire n'ikindi kintu uzuvuga ko ukuzi kandi ukavuga ngo uzimwize aramubwira ngo nimba nkugiriyeho umugisha ureke mbona ubwo bwiza bwawe rero Imana iramubwira ngo nzonyuza ariko iri jambo ndarikunda ngo nzonyuza kugira neza kwanje kose imbere yawe ariko uzi kugira neza ko Imana kose ariko ni igitangaza gikomeye Imana ihabwa icubahiro Mose aravuga ati sawa uravuze ngo uzonyuza kugira neza kwanje kose imbere yawe ndatinya mbwira rya jambo rero nkurebe mu maso Imana iramubwira ngo mu maso hanje ntazahaboneka ariko ngiye kukwemerera ijambo rimwe
Imana ihabwa icyubahiro. Umunsi nja kwipimisha amaso yari yarangoye nariwe n'umutwe utarandya haba n'ubuganga cyabagazo ndya gutya. Ndagenda ku bitaro bandangira umuganga w'amaso, ndagenda ngo mara gushikaranishaza ibutare. Arambaza ati se waje kwipimisha nti iki narapfuye n'umutwe muga ariko bakambwira ngo none n'amaso ati se aza kurya gute, tazandya hangaha mu duhwivi twaramenetse, azandya hakaba n'ubwa ndira hangaha nko mu bwonko. Ate se uzuruka nti rimwe na rimwe. Ati aha ntari kwa hantu haza hambabaza hanisha nti ni bene hamwirugo. Ati n'amaso rwaye, ati nizwi no gupima, arampima ati n'amaso, ati kandi ati pore muze, ati ugiye kwambara amarori. Narayangaga isho umuntu azayanga, ariko Imana izobinkiza mu izina rya Yesu. Ati ubwuzuribwa hangaha mwirugu n'amaso z'urwara. Tese amaso ahuriye hehe n'irugu muganga araseka. Aravuga ngo imitsi izitera ijisho kubona neza ngo iba mwirugu. Ubwo ngubwo twicaranye nawe amaze gatima kama gasimba kuri iri jambo Imana yabwiye Mose. Yego Mose nico cyatumye abwira Imana ngo imwereke kureba mu maso hiwe ikanga ngo mu maso ntiyo habona, ngo ari kwiramwereka mwirugu. Yari igiye kumwereka mu mizi y'ijisho. Ariko Imana izisubiza yamweretse mu mizi yo kubona. Ni bene uko nguko Imana izidusubiza indirectement, ukagira ngo ntiyagushubije kandi yagushubije. Haba naho udahaye ubona Imana ihaye gusubiza. Travaux iri en cours, igikorwa ikigejeje hagati, kandi si ngombwa ngo Imana ikubwire ngo ndagushubije. Ahubwo iziguha igisubizo aho kukubwira ngo ndagusubiza. Imana ihabwa icyubahiro. Mose aravuga ngo ngiye kureba. Angaha haravuze ngo Imana ihabwa icyubahiro. Mu Bisiraheli bose nimuvuge ngo bose, nta muhanuzi wari umeze nka Mose uw'Imana yavuganaga nawe bahaye barebana face à face. Kandi ngo Imana yari yavuze ngo abandi bazoza barota, abandi berekwe, ndabibemereye kwerekwa, ariko wewe Mose ni wewe mpaye kibali. Ese kibali ni iki mu rurimi rwacu? Kuba na kibali nguhaye uburenganzira, ariko haba n'uburenganzira ntibuza busobanura ikibali neza. Mu Giswahili kibali nico cyiza. Nguhaye kugirirwa ibakwe wewe, ntabwo tuzovugana mu nzozi, ntabwo tuzonavugana ahandi, ahubwo tuzovugana duhaye turebana nka kurya umuntu azarebana n'ishuti yiwe. Iryo jambo ndariko iyi Imana iguhaye kibali cyo kukugirira uko itazigirira abandi ubutaye akabi. None wumva aya magambo yose Mose yasabye, ese niyo tuzadusaba yani. Ijisho ryawe nirimbeho ibihe n'ibihe, iri ni isengesho kumena y'umutima, icyo nsaba tugumane niba kugiriye umugisha. Wibuka amagambo meza sabira abanyishimira kandi abasiba